ungalinge uphumtani igama lenhlupheko okanye lesimo ubuhlangabezana naso ngexesha ubumfumana. Athi abantwana bethu asibafundisi ukushare. Yes. Abantwana bethu asingabefundisi ukuthi eyakho yeyakho. Ingozi. Ingozi kakhulu bazali isipeti, siyingozi umntana maseke yekhula, seyekhula siyingozi kakhulu. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele sibonge presence kaMoya oNgcwele. Sibonge nje kuumusa silokhu sihlangana njalo sokhuluma indaba ezimnandi. Sibingelele bazalwane lokhu nibuya nizobukela niya subscribe ukukhulisa lo msebenzi niya like niya comment nje futhi kahle kakhulu. Siyabonga. Sibonga yonke support eniyenzayo nakuma channel partners, ama channel member lawo. Siyabonga isupport yenu ngelinye lamalanga. Ngempela nizobona umvuzo walokho enikwenzayo. Yonke inhlobo yesupport eqhamukayo bazalwane siyabonga. Niyazazi ngamunye. Ubaba wethu nje osezulwini oyonibonga. Uma ngabe yaqala ukuhlana nale channel ngithi mina sakwamukela futhi ungashintshi awulahlekile. La ekhaya ke sikhuluma indaba nje ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Namhlanje angikho ngedwa. Ngino sesiphindiswa wayekhona uma ngabe uqala ukumbona yazi ukuthi ukhona upart 1 lapha echaza khona nje ukuthi size sifike la sesifika khona yena ungubani. Manje uzoqhubeka nje nemessage ayiphathisiwe and sinaye but before siyekude ake sikwamukele sesiphindiswa Mthembu. Amen. Siyabonga isikhathi sakho kusuka nje endlini nje uze uthi hey nami ngifuna ukuthi ngizokhuluma something ngizodlulisa imessage. Siyakubonga lokho sakubingelela. Amen. Yebo. Ya ndithathe lithuba ke nami ndiphinde ndibulise bazalwaneni bonke, ngibulise ebantwini bonke ekufikelela kubo leKota 2 Media. Ndiyabulisa ndisisiphindiswa ndandike ndifikile sesofika. Amen. So ndikhona ke namhlanje. Yebo. Siyabonga kakhulu isikhathi sakho. Hey last wakhuluma kahle mana sipha ama advice nje sayibonga Nkosi indlela zokukhulisa abantwana. Hey yazi angazi namhlanje ukuthi izothina indaba yakho but nje angazi noma siqale ngayo le because iyangifikela noma mhlawumbe uzoyifaka endleleni ukuthi khona umzali othi mina bengingazi ukuthi kanti abantwana kufanele ngibakhulise ngale ndlela and manje sebeyangihlula angazi ngeze njani ukuthi kuya kwenziwe njani lapho. Leyo ke indaba I know vele abazali abaningi bazoshoza ukuthi hayi mina bengayazi into ukuthi fanele xa somdala uyichoose indlela eright yokukhulisa abantwana. So uzosho ukuthi mina bakhulisa ngendlela nama abazali bami abenikhulise ngayo. Ndandingayiboni uba irongo. Uzosho ukuthi beningayiboni uba irongo. So nami ndakhulisa ngayo. So into endingatsho yona kuwe mzali othetha lo mazwi ndingatsho ndithi amaxesha okungazi ayekwe ngabomu. Okay. Ngoku usuyazi. So phinda uqale phansi ebantwaneni bakho indlela ububaqhelise ngayo ukuthi ubakhulisa kanjani. So phinde ke ngokubabiza abantwana bakho xa ngaba ufuna ke ukutshintsha indlela obakhulise ngayo. Maybe uzawuthi sebebadala ndizawuba sabatshintsha kanjani. Yes. Into endingayitsho kuwe mzali ukuthi abantwana badala kodwa ke ngoku into ezokunqobela kubo ekubeni bona bebadala ukuthi wena ubuye ubabize uhlale nabo phansi. Okay. Ubaxelele into ukuthi bantwana bam ndinikhulise kanje nakanje nakanje ndingayazi. Ndibambe ilane yabazali bami. Yebo. Kanti kurongo. So ngoku
elinto ukuthi sitshintsheni indlela yokwenza, yes siqaleleni phansi indlela yokwenza. So ekubeni ke ngoku usuzoyibeka ke ngokulendlela entsha kwabantwana bakho asebebadala, eyokuqala mzali into eningasho into ukuthi yiba ne-backbone. okay Kulento ozoyiqala yimele, ungatshintshi kuyo, yebo yima kuyo. Ewe bona because badala bazawube besithi hayi mama umuntu wethile ubuyivumela nje ngoku kwathi bantwana bami ndithanda thithi ngiqale ndihlala nani phansi ndathetha so andijiki. yebo Ndicela nje into ukuthi niyamkele lento ngoba soze ndiphinde ndijike. oh yes Asoze ndiyijike lento Yes. endithethayo. yes So bona bazokhalaza ngendlela kodwa wena mzali yima. Into enqobayo ezintweni ezinintsi ebantwaneni enqobayo kukuba ne-backbone, ungaheqeziswa ngamazwi wabantwana okanye zinyembezi zabo ngoba abanye bazokhala. Uma usubakhupha kule bayiqhelileyo usuba ufaka kwenye yebo sebezovela inyembezi. So wena ungashiftwa zinyembezi zabo uthi bantwana Okay. bami iqiniso liqiniso bengalazi kodwa ke ngoku sengiyalazi andingaba necala kuNkulunkulu ukuthi ngiqhubeke nendlela bengiqhubeka ngayo wrong kodwa sengivile indlela eright. Ndingaba necala uNkulunkulu uninikeze mina ukuthi mina ndibe yiprotector phezukweni. So ngicela nje abantwana bami into ukuthi siqaleleni phansi impilo. yebo Siqaleni I know akuzibakho lula kodwa ngicela nje nivele niaccept ngoba andijiki yebo futhi andifuni ama excuses. Ndimile ndithi apha ekhaya kunje. yebo If uthi apha ekhaya sifika ngo5 makungabikho zofika ngo5:05. yes Xa kuthe kwenzeka oko makube nediscipline yakhona because Yebo. babona ukuthi umama userious ngalento. If ke uzoloko uthenga inyembezi zabo okanye amazwi wabo kodwa mama uyasihlukumeza kodwa mama ubusiyeke lento uzathi abantwana bami bendinixelela uba bendingazi. yebo So ke ngoku mabade bayiqhele leyo nto. Izawudingene kuyo eyona nto ebalulekileyo ebantwaneni. Abantwana bafuna i-backbone kumzali. Yes. I-backbone enothando, not i-backbone yokulwa, enothando. yebo Yabo. Ubathanda abantwana bakho ube ubabeka endleleni. amen Ubanika umthetho olukhuni ube ubathanda. yebo Yabo. Ungalwi nabo kodwa mzali eyona nto zokunceda kuyo yonke lento ukuthi ungajiki oh kwinto oyithethileyo. yes Baxelela ukuthi siyalungisa ngoku so andijiki abandihlehli yebo ngcono nivele namkele. yes hayi no advice enhle leyo sabonga lawo masu kakhulu angazi ke today ukuthi izithile inhlelo zakho angiyidedele kwena mina mangibuza ngobuza lapho nalapho or egcineni nje but anginikeze Alright. Yebo. Siyabonga. mm Namhlanje ndiyabuya futhi ndizawubuya nokuhlukene ke namhlanje ndizawumane ndithatha ngapha ndidibanisa. yebo Yeah. Okokuqala ndingaqala nje ukuthanda ukuthi sike siqale ngokuthetha ngedestiny yomntwana. okay Idestiny yomntwana yenziwa ngumzali wakhe. Umntwana umzala unenjongo ngaye okanye unepurpose ngegama. Igama lomntwana yiba nepurpose ngegama lomntwana ngoba igama lisho ukuthi idestiny yakhe. Ungubani lo mntwana? Uma uzothi okokuqala abazali into engacela uyithetha ne ukuthi ndicela singathathi ama mistake ethu siwadibanise nabantwana bethu. okay Kokuqala nithe abantwana bayisibusiso sikaNkuluNkulu. yes So asingathathi ingxabano zethu singabazali babo sifake bona.
Oh. bona bangendawo bona nje umsebenzi wethu kubo ukuthi sibethini sibafundisa indlela eright futhi sibathini siba protect futhi sibathini sibanike amalungelo abo Yebo. amalungelo abo awangempela Yes. nothi lawo umhlaba amalungelo abo umntana unelungelo lokuba neshelter umntana unelungelo lokuba makatye ekhaya makagqoke wonke nje amalungelo umntwana unawo akawathole Okay. kodwa ke kuleyo malungelo wakhe akayazi ukuthi ikhona into above amalungelo akhe engumthetho wala ekhaya Oh, okay. so abantu okay ndithi ndifuna uqala kule ndawo yabazali Yes. mzali musa ukuthatha ingxabano yenu nifaka umntwana because if uzokwenza kanjalo ubulala idestiny yalo mntwana Yebo. lo mntwana naye usafuna uphila enempilo enhle emhlabeni ade alingane nawe ade abemdala kuwe so ingxabano eniye nabanayo maybe xa nimkhulisa okanye ningekamzali nabanengxabano then mzali musa uphuma nedecision engxabaneni yenu yokuthi lo mntwana sesaxabana tatakhe ndikhulelwe ngoku wena usozompha igama eline-anger Okay. yento oyenziwe ngutatakhe usuzompha igama elokuthi ngendaba yokuthi wena ekukhulelweni kwakho uye wasafarisha through lo mntwana so ube so usithi lo mntwana ungunhlupheko igama lakhe kuba wena uye wadonsa nzima ekukhulelweni kwakho ngenxa yengxabano yenu notatakhe Yebo. lo muntu omnikeza idestiny yenhlupheko uyamthanda nalo muntu ozothi kuye hlupheka ubomi bakho bonke Sure. azifezenini yena izifiso zakhe emhlabeni xa uzomnika igama lokuthi makabe ngihluphekile for the rest of your life Ish. Yebo. ingxabano yenu bazali noma nixatshaniswe yini nixatshaniswe maybe sisisu kodwa sanumfaka umntwana mnike idestiny yakhe efanele yena ngegama eli-right ungalinge nje uphe umntwana igama ngendaba yendlela omthole ngayo Yebo. okanye yendlela oye wahlupheka ngayo nje masingabafaka abantwana ezinxabanweni zethu singabazali babo Yebo. igama lithi umntana uyapi ngalo xa umnika igama eli-right umntana umnikeza ubomi xa Yes. uzawuthi umntana ngubomi obuhle idestiny yakhe lanto uba aphamba khona nje ubomi nje abube buhle kuye Amen. yebo futhi igama elelakhe lilo elizowuvula iminyango nje aphamba because lithi ngubomi obuhle Yebo. mayingena kule kobu bomi funeke igama lakhe lenze njani limvulele umnyango ngoba lithi ngubomi obuhle Hey. Uyayibona? Yebo. apha amba khona nje umnyango wobomi obuhle unyanzelekile wenze njani uvulekile ngoba ilandelela ntoni igama litsho Yebo. ya so umntwana umnika igama mnike igama elizomvulela iminyango emhlabeni kungabikho ndawo azawuvaleleka kuyo Yes. mnika idestiny mnika impilo enhle uthi umntana wakho ngumpilo enhle uyayibo aphamba khona kunyanzelekile nje impilo yakhe ibenhle noma usathane efuna ukuvela ngoba amhlasele ngempilo etheni but igama lona kumele lenze njani lifohle Yebo. lithi lo muntu lo umpilo enhle yabo Yebo. aphamba khona fanele nje impilo yakhe ibenhle yabo Okay. uthi ngugcobo lwenkosi aphamba khona ugcobo nje kuyanyanzeleka ukuthi libe phezukwakhe Yes. Lumlandele. lumlandele uyakholwa kakholwa ugcobo likaNkuluNkulu idestiny wathi mntanami apho uhamba khona ugcobo lwenkosi libe nawo Amen. yabo Yebo. ya so into endifuna ukuyitsho bazali amagama esewapha abantwana bethu mawabe nemeaning ye destiny Okay.
ungalinge uphumntana igama lenhlupheko okanye lesimo ubuhlangabezana naso ngexesha ubumfumana. Yebo. So Yebo. igama lomntwana idestiny. Naso into endifuna ukuyitsho okokuqala. Yebo. Amagama abantwana. Mhlawumbe omnye umzali kuzawuthi inkosi yami sendimphile. Umntana igama ebendingalazi nami ebendilinikwa kuba isimo besihamba kanje so ndamnikeza elogama. Fine igama seke nalo kodwa ke ngoku ungabuya umntana uhlale naye phansi umxelele. Okay. Ba mntanami eligama ndikuphe lona. Ngenxa yesizathu nesizathu xa sombona ukuthi age yakhe uzawukona ukuyiunderstanda lento uyithethayo. Yebo. Eligama isizathu sami besisesi nesi ngoku ibirongo lonto bandukufake. So naye umntwana igama xa lingekho right umntwana akabi na destiny enhle, akabi nampilo enhle, impilo yakhe iba impilo zenyembezi because omnye umzali uzopha umntwana igama elithi nonhlupheko. Lo mntana esikolweni lona bazohlala besithi inhluphi unhlupheko wena uyabona bazohlala bedlala ngeligama lakhe. So ke ngoku naye akatholi peace emhlabeni. Akatholi konwaba emhlabeni ngendaba yegama alinikwe because idestiny yeligama ithi makahlale ekhethamile. Makahlale engonwabile aphamba khona ujajwa ngegama okungathi ligama aziphe yena. Yebo. Ngoku lento ilimaza umuntu ongenasono. Kakhulu. Masiyekeni ukufaka abantwana ezimeni abangamelanga ukuthi bangene kuzo. Bazali siziprotector phezukwenzala zethu esizinikiweyo uba sizikhulise, esizinikiweyo ukuthi siziprotect. Masibe ziprotect ebantwaneni bethu. Asingabi ngabazali abazawuthi umntwana uzomnika igama beligama elizomhlukumeza impilo yakhe yonke. Cha impela kumbelanga. Kunabantwana ade umntwana asibulala uzibulalela igama ngokuthi uyinhlekisa ngeligama. Kunotata endandithetha naye ngenye imini uthiya umntana igama lokuthi umthiye ngeenga. Uthiya umntana igama elithi ungukuthanda kanina. Tata lo mntana utheni ondibuza kumama womntana. Mama womntana athi uthiwe ngutata wakhe. Ndimbuze lo tata injongo yakho ngeligama ibintoni uthi ndacapukiswa ngunina unine besinsiwa vele wazala lo mntana. Awu. Ngoku ndavele ndathi ungukuthanda kanina. Ngoku tata xa uzothi umntana ungukuthanda kanina nguye ebethe mama ndizise emhlabeni. Lo muntu ke ngoku wena obeka ityala kuye akanasono lo muntu. Yebo. Akanasono lo mntana lona esikolweni ukuthi akukho mnandi kuye esikolweni because baleko sithi thanda kanina. Ukukuthanda kanina uyayibona. So abantwana abancinci bephetha beyibulala nje. Sinomntwana one11 efunyelwe ezibulele. 11 years ngenxa yokuhlukumezeka esikolweni. Bazali masingaphuli amadestiny abantwana. Yebo. Mnikeza umntana i-long life ye-destiny ngegama. Yebo. Musa ukukhatha impilo yomntana ngokwakho. Wena yiba yi-provider phezu komntwana. Yebo. Umntwana akazivele safe mayinomama, mayinotata. Makazwele enjani safe because ubekwe kuphi ezandleni zakho. Yebo. Bazali sizothi masifike ezulwini kunezithaba ongeke usithole ngendlela wena oye waphatha ngayo umntana wakho wamnqumlela idestiny uNkulunkulu bembekele yona emhlabeni ngegama omnikelo. Amen. So asingayenzi leyo nto bazali thina singabantu abathenjiweyo uNkulunkulu ngaba bantwana. So amagama esibanika wona nje ayibe ngamagama abaqhubelekisa empilweni ephambili. Amen. So ke ndishilo ke ndathi ke wena kusumphila igama masemdala unelungelo lokulitshintsha elagama. Okay. Ngoku uHome Affairs uyakwazi uhamba uyotshintsha igama. Kunjalo. Alitshintshe umntwana igama umphe igama elizomqhubelekisa idestiny yakhe yonke yobomi bakhe. Amen. Yebo.
So nditsho kanjalo ke kwaba ke abazawuthi ndandingazi so umntanami ndathi ngubani bani igama lakhe. Yo. So xa seke mdala ke ngoku nawe unalo ilungelo ukuthini lo hambo uyolitshintsha elo gama Oh. xa likuhlukumeza ngoba igama kalingekho right soze ngahlukumezi. Ayimpela. Ngeke lingahlukumezi because siphila nabantu emhlabeni abazoloko bekujaja ngeligama lakho okungathi wena uthe mama ngicela undiphe eligama Hey. ube wena Kubuhlungu unasono Lord. ngelo xesha kwelo gama awuphiwe lona. Yebo. So asingenzi engathi abantwana esinabo emhlabeni ngabo abaye bacela ukuthi mama ngicela ube khona ubone umntana ukuthi uyancenga kumzali uyancenga mzali abantwana bethu abangabi ngabantwana abancengayo ngakithi noma umfumene ngayiphi indlela futhi umntana azabona ukuthi hey if ancengi kumama noyenzela into ethile lo mntana mzali xhomekeke kuwe. Amen. Akangazoncenga wena emhlabeni. Yebo. Noma isimo sakhe sithini musa ukumlahlela izandla umntwana eziswe kuwe nje ephile emhlabeni kuthenjwe wena. Amen. Mkhusele ngako konke. If ungakwazi umkhusela ngendlela thizeni imkhusele ngayo zama ngandlela zonke umntana wakho kuba enze njani akhuseleke then naye azokwazi ukuthini ukuzitrusta ukuthi mina ndinomzali. Yebo. Abantwana bethu abaziboast ngathi. Amen. Abaziboast ngathi. If kungathwa ngoku ebantwaneni abakhoyo emhlabeni abakhulayo kuthiwa mntana khawukhethe umuntu onothi uhalela abe ngumzali wakho. Maybe owakho umntwana angakhetha omnye umzali. Hey. Kanti ngendlela wena owenza ngayo. Yebo. Angakukhetha umntwana ngokumzela avela angakhetha athi akwawe bekuthiwa ndizalwe ngumama bani bani. Yo. Ngendlela wena owenza ngayo kuye. Yabo. Yebo. So xa wenze kakuhle emntaneni nakho xa kungathi umntaneni nakho khetha umzali wakho ngathi ngikhetha umzali wami. Because utheni wenza kahle. ubona imfudumalo ukuthi yo uNkulunkulu waze wanibusisa ngalo mama. Yebo. Waze wanibusisa ngalo tata. Akekho omunye umuntu endimthemba emhlabeni njengabo. Yebo. Bazali bami. Because uwenza ntoni usifile safe, usifile ekhuselekile, usifila nje engumntana o right phakathi kwabanye abantwana because of you. Yes. Futhi ne gift yomntana wakho ibonayo yithini ikhwezele. Okay. Mawumbona umntana ukuthi igift yakhe injena. Mkhaphe kuleyo gift yakhe mkhapha ade ayofika empumelelo ungavele kanti ube ngumzali uthi umntana ombone ne gift uvela uyicima igift. Ukhatha ulife walomntwana bekusafuneke anabe emhlabeni ancede abantu wena usuku uyayikhatha ngoba awukhange ukwazi uthini ukumsupporta kwinto ombonayo ukuthi unayo uyinikiwe ngoba wena umfunela lokhu okufunayo wena kanti yena khona lokhu inkosi ekubeke kuyena ekubeke kuye so umsupportele kwelo cala. Yebo. Kunomama endake ndamthanda ngenyimini eshare enkonzweni ethi yazi bazalwane ndinomntana apha umntwana wami unomthwalo omninzi kakhulu unomthwalo umntanami umncinci but umthwala nawo mkhulu kakhulu so ndithe ngibona lo mthwalo ndabona ukuthi umncono umntana ndimthini ndimsupport. Okay. Uthi umntanami ngenyimini uyafika uvela esikolweni ufika ebeleke omnye umntana olingana naye. Awu. Ufika naye apha kwami. Afika amethule ambeke esofeni athi mama ndiyacela uzibanibani besidlala ibhola esikolweni wophuka. Okay. Ela mama umhambise esibhedlela. Uthi ngokumama wakhe hayibo mntanami wamdlulisa kowabo. Wena wamzisa kum. Uthi ke ngokulo mntwana hayi mama umama yakhe ebengeka mnake. Usho ukuthi lo mntana uyayazi impilo yalo mngane wakhe. Bathi hayi mama umama wakhe bengeka mnake ngicela wena umsesibhedlela.
uthi ngolo mama ndabona ukuthi hayi andizukwazi ke ngoku uthi ndathuma lo wami umntana uba makondibizele umamakhe yebo wayombiza umamakhe ndathi ndiyacela hle makhe ngicela undihambisele lo mntana esibhedlele nantsi imali yebo because mna ngoku ndiye endaweni ethile cela undihambise uthi wamthatha kunina ndamnika imali wamse esibhedlele ndabuya ndambhatala unina okay yebo Yebo. so uthi waphinde lo mntana wabuya futhi ndigqomthengile ijezi akasena jezi ijezi ipha imama ubani bane begodolo esikolweni ndamnika ijezi dampha yona uthi umntanami umthwalo anawo nkosi yami ngabantwana ungamnika imali yokhera uxolela bangadli yena yo kudle abanye yebo yebo naleyo nto leyo mzali ndingayisho nami ndingathi abantwana bethu asibafundise ukushare yes abantwana bethu asingabefundisi ukuthi eyakho yeyakho yebo abantwana bethu asibafundise ukuthi mntanami uba uyambona omnye umntwana udingile into ethile ubunako mntanami mnike amen utyala enye into kulomntana wakho xa wenza kanjalo yebo if uzawuthi mntanami eyakho into yeyakho ungakulinga uphe omnye umuntu umoya wami nilofaka kulomntana omubi futhi omubi and futhi ufaka into ukuthi noma yena sengasayifuni into ngcono ayithini ngcono ayifake edustbin kunoba inike omnye ube usithi anamali lami ezotyiwa ngabantwana besikolo moya wami nilofaka kulomntwana yebo ngoba amakhaya wafani yayibo yebo so asibasupporteni abantwana kwivision ombonayo balomntana ukuyo Yes. umsupport amen kwisimo ombonayo ukuthi lo mntwana ingathi xa ndingamncedisa ngento ethile angaba right yebo Yes. omnye umntana maybe ivision yakhe uyithethile ekhaya bayazi mama kanye tata mina ndibenirhalela ukuba into ethile wena mzali usuke uthi asuka ayikho lento uyithethayo umncinga ngaka wazi intoni ngalento uyithethayo yebo so uyayikhatha le nantsika yebo impela lempilo yakhe ngoku anayo akazibone kuyo wena uyayikhatha esithubeni sokuthini sokuthi uyikhuphule asingabulali ivision zabantwana abantwana ivision zabo basuka nazo ezulwini ukuthi bazokhonza umhlaba ngazo wena ndidala ndithi iba yiprotector iba yiprovider iba into yonke emntwaneni wakho umntwana wakho makazirhalele nje uba ndirhalela uba ngumntwana kamama uzibani bani lo onzalayo yebo yebo amen umntwana makangirhalela uba ngumntana womnye umuntu ngendlela owenza ngayo umntwana wakho makahlale sonela nguwe because umxelela inyaniso mzali emntwaneni iyamkhulula ungalingi nje lokuthi ukhulisa umntana ngamanga amanga nje umntana wakho akakhule ngawazi amanga aphuma emlonyeni wakho amen umntana wakho makakhule ngeqiniso eliqiniso ngempela ongalishintsheliyo yebo xa uthe emntaneni wakho futhi yazi into oyithethe emntaneni wakho uba lento endithethe kumntwana funeke ndingayijikeli funeke ndihlale yonke imihla ndiyazi uba bendithe kuye because yena uzoyibamba amen sasa ka sewujikela lanto seke sithi hayi ke umama utheni ngoku webe kodwa bethe sekephinde sithi ngoku yebo ukhupha itrust yeqiniso ke ngoku yebo kuba umuntu uyakhona ukuthi abe neqiniso uyakhona ukuthi aphinde alithini alijikele yes yiba neway eyi1 emntaneni wakho yeqiniso amen ungajike entweni oyithethi uba uthe 1 no 2 no 3 apha ekhaya makube njalo ke makungajikiswa sisimo sujikiswa sisimo isimo bazali ayino ndiyasazi maybe uzathi ntanami isimo esithile kwathi kodwa isimo asingakujikisi kwindlela oyithethile because sayingenile emqondweni umntana sekeshumayelile nakwabanye lento oyithethileyo sasa xa sewuphinda uyijika ke ngokusebezothiza dasuku umzali wakho wena kananyana kunjalo masingayifaki into engenaqiniso ebantwaneni yebo xa sithethe into masiyithethe siyazi into ukuthi bendithe emntaneni nami andizuyitshintsha leyo nto amen so into benditsho nisithi bazali indlela abantwana bethu esibafumana ngazo sibafumana ngendlela ezingafaniyo futhi ekhuleni kwabo ziyaba affecta okokuqala if umntana wakho umzele ngerape
leyo nto leyo ekhuleni kwakhe izam-affecta Mm. because umntana mayizalwa ehlala esiswini ukhetsha ngokwemizwa yakhe. Umntana unama-genes amabini emhlabeni. Uma efika nje ikhala kade ehlala kunina kuvuka lama-genes ekhula nje ukhula nalama-genes Yebo. amabini. Ehhe. Lama-genes amabini yi-genes yegazi lakhe linguyise, Yebo. yi-genes yegazi lakhe lungunina Mm. yokuthi umthwele lo ukuthi yena umenze njani umenzile. So ekhula lamntana unalama-genes amabini njengoba sesinabantwana nje emhlabeni esebene enga ezininzi kungokuba umntana utheme ekhula wakhulekekele kanje ekhula ngejini eyodwa, genes eyodwa. Yeah. Umntana uNkulunkulu njemba emzise ngetransport yabantu ababini wenzela into ukuthi akhule ngegenes zombini ukuze abe ngumntwana opheleleyo perfect. Amen. Wamkhulisa wakhula ngegene eyodwa lo mntana uzokhulekekele esaze iside elilodwa likhona lelifayo bekufanele baliyakhula nalo alikwazi ukukhula because alikho ecakwakhe. Eish. Yebo. Ubona nje abantwana abaninzi sekunezinqubo esithi andimazi utata aphanda umntana gijima kuma province amaningi ukhangela utata wakhe. Apha ekhaya akadinga ngalutho wena mzali wakhe mama wakhe uyamsupporta ngandlela yonke but ngendaba yokuthi le genes efileyo idla egazini kuye. Wena uyifili lento ayifilayo. Hey. Yep. Idle egazini kuye lento songoku imenza into ukuthi amani elicala liyamthukuthezela eleke lale vuka ikho lento emthukuthezelayo ukuthi ayikhuli yona. Oh, yebo. Endaphe eza kumama mama ngibani tata. Wena mzali because awuyiva le pena ayivayo. Asuka nibuza utata akho mina utata akho lo ngakhanga kondle usuthetha amagama angawalindele angawadiziviyo. Eish. Lo muntu lona unesilonda anaso ongasivayo wena singekho kuwe. Yebo. Usufika wena ngamazwi azophinde amlimaze ehlele limele. Umntana okhule ngeside lodwa ulimele leyo mntwana. Yebo. Ukukhula kwakhe angaba into nje sisilwanyana nje sithile because ukukhula enala enga. Yebo. Asingawathethi amazwi arongo ngenxa yotata babo abangakhange ebafuna ukuba present ebantwaneni. Abanye babaleka njalo kodwa ke ngoku umntwana makayazi inyaniso ngobomi bakhe because ubomi bakhe ukwazi umzali wakhe. Yeah. Lilungelo lakhe. Yabo. So asinga badibanise engxabanweni noba nixabane njani ngantoni kodwa umntwana makalazi ilungelo lakhe futhi sukhupha amazwi angawadiziviyo ekubene kwesisimo. Igenes ngiyayazi ukuthi ipainful kangakanani. Ngiyazi kimi. Yep. Ngiyazi kimi ukuthi ipainful. Awukhoni nje ukhopha nje emhlabeni uthi right ufree uyakwazi ukwenza uthi sewenze enye into othi hayi mhlawumbe izawu hayi le ndawo lento because iyabekwa nguThixo. Elicala lingakhuliyo liyakulimaza. Uthi sewuthi uyakhuphuka uzobuya sewuphezulu because iyakudonsa lento. Yebo. Ayifuna ukukhuphuka. Ilento yengoku abantwana baye bagijime bothona nakoZimbabwe bekhangela oyise because uvale pain. Yebo. Yebo. So ke ngokuwena ke ngoku musa ukugalela amanzi kwinto oyibonayo ukuthi ifuna uncedo. Yebo. Wena ukhule kakuhle notata wakho waba right ishin zakho zakhula zombili so awuyifili le. Yeah. Yalo mntwana. Yebo. So asingabafakini abantwana umntwana makalazi ilungelo lakhe ngomama kanye ngotata wakhe. Yebo. Dinomntana pha ekhaya endimkhulisileyo. Umntana washiwa ngumama wakhe phofu umama wakhe waye wamnika uyise ena 3 years. Okay. Dimkhulisile lo mntwana namhlanje una 14 years. Ndithi nxa ndimbuza uba xa ngavela umama wakho apha athi yo ndimfuna apha mama.
Ndithi ngoku wayekushiye une 3 years akasakwazi angeke akhombe nasendleleni wathi mina ndiyamfuna abanye abantwana bathi mama mina akukho umuntu igama elithi mama yijini le umntana azelwe nayo fanele athi mayikhula abe neside elithi mama abe neside elithi tata yebo ukuze akhule ephelele yebo so xa kukhona iparent engekhoyo ebomini bakhe xa abanye bedla sithi umama wami wanthengela into ethile umama wami wandenza la peni lanto iyahlaseleka phakuye yabo umbona ukuthi lento imvisa kabuhlungu yena amfune enoma kuthiwa umama wakho uyadaka umama wakho because akamfuna kuba eclean okanye sebenza okanye ufunwa yinto elapha kuye emzimbeni angakwazi uyicontrol yebo yeah so ndifuna ukusho kanjalo into ukuthi abantwana bethu asingabafaki kwizimo esiyesadibana nazo empilweni ekubafumaneni kwethu yebo yeah so umntana wakho if umntwana omfumene ngerape ngixelela inyani yes because angadi ayive ngaphandle yebo ngoba abantu abathuli phandle impela ayive ngaphandle umntwana maseke ebuya kuwe esithi hayibo mama ndiva ubese wena sewusuke ngoku hayi suka ngiyeke mina ayikho leyo nto yayibo yebo umntwana makayazi mase ubona iage ukuthi uzo understand yebo hlala naye phansi umxelele uba mntanami kwenzeka kanje nakanje kodwa ndimtata wakho ndingumamakho amen noma ke ungasoze uyivala indawo katata uyayibona lento ethiwa ngabazali athi ndingutata ndingumama emntaneni nami ewe fine ngokwezenzo but awusoze uyivala isilondo sikatata ipresent katata nje engenzi into yebo ine feeling emnandi kuwe mntwana yebo engenzi into nje just ipresence yakhe ipresence yes so ke ngoku musa wena ukulwa nomntwana xa kefuna utatakhe yebo so xa uthi ungumama ngutata siyavuma kodwa ke ngoku lasa space sumluse ngokuthi ndima utata wakho mos ndima umama wakho into lefuna utata wakho ongazange kwenze lento akafuni kwenzelwa nto kodwa ufuna lento efuna yena ukuze kunesikhala esivulekileyo noma umama ukwenzela yonke into nayo yonke into but kunesikhala esivulekile kushuthi uthi kumuntu ohlukumezekile ehlukumezwa ubaba walomntwana yeah akazama ukukubekela eceleni ukuthi wangihlukumeza ubaba lomntwana njengoba lomntwana esefuna ubaba wakhe nje akazama yakho konke okusemandleni akhe for the sake of umntwana for the sake ngoba abaningi vele bakwenziswa yilokho ukuthi hey ubaba wakho angihlukumeza kaba ngifuni lutho nje asingabafaka abantwana bethu ubaba wakhe wakuhlukumeza ngandlela thizeni musuthi mawubona lo mntwana ubone le ndoda akuyiyona umntana wakho lo yebo sukuthi mawufuna upay revenge ubone lo mntwana ubese somhlukumeza uthi utata wakho wangihlukumeza ebethi yena why uzopay revenge emntwini ongenasona lento benithe kuvideo edlulile ndathi bulale ukhondolo olurongo ngoba ukhondolo lolo because wena uhlukunyezwe umunye umuntu ngoku uzofuna upay revenge umubuka lo mntwana uvela ubone uyise straight okay yayibo yebo ayinguyena uyise wakhe lona ngumntana wakho lona musupay revenge kayise umntana wakho umnikeza uthando and futhi xa kemdinga utata wakhe uyamdinga akadingwa nguwe wena akuhlukumezile udingwa ngulomuntu nomntana sokuthi andifuna into vela ayikho into okudibanisana utata wakhe kodwa yena unelungelo yabo yakoso umntana wakho makakhule ekubonge sithi ngiyabonga uba nomzalo nguwe ngiyabonga uThixo ngoba nomzalo nguwe angazathi umntwana noma ngafumama mina ninandaba because akhange ndimbone ngumama kum mina ndihluphekile ndikhulele emizini umama mephila ngayibo so akungabikho umntwana ozokhupha igama elinjalo
yes ungumzali wakhe ngoba kuphenduka kube ukhondolo njengoba usho bewukhondolo loyo ngoba kuyenzeka umzali ucabanga ukuthi uyamprotect umntwana wakho angifuni amazwi loya ngoba wangihlukumeza or akazange abe khona emntwaneni ngakukhulisa kanzima ngesikhathi wena uthi uyamprotecta kanti awumprotect uyamlimaza awumprotect uyamlimaza ekugcineni sekukhondolo lento khondelo akasakufuni wena ke manje akasakufuni wena ke manje naye uzozala bakhe abantwana enale enganayo yo uyayibo uyaqhubeleka nabantwana babantwana bakhe ubona ukuthi ukhondolo nje omude lo so ke ukuze wena ukhatha ukhondolo kwifamily yakho ithi mina ngiyawukhatha ebantwaneni bami ngiyawukhatha kwisizukulwana ngiyawukhatha enze bengenze noba ubaba wabo wenzani kodwa mina ngiyawukhatha yebo into wrong fanele ukuthi uyibone treat lo mntwana ngendlela utata wakhe ebekutreata ngayo ebengekho emhlabeni ngesikhathi enihlukumezana yebo and futhi musumzonda umntana ngoba utata wakhe ekuhlukumezile musuthanda lo ngoba utata wakhe eyekuphatha kahle so lo azabona ukuthi yo hayi kusho ukuthi wayethandwa umama wami bemthanda utatakazi bani wami engamthandi so ngokufaka idivision kulenzala yakho because lo munye akasezufuna lo because lona nguyena okhoyo ngakumama wena umama akakunikeza isikhathi sokusondela kuye uyabo so ufa kwakho emhlabeni ungabikho kwakho emhlabeni labantwana sekuyimpumalanga nentshonalanga yebo athi omunye ehluphekile lapha lona ngakhona athi makayovusa uma wakhe phela mina ngiyonto kuyena okanye akayovusa ubaba wakhe yebo musani ukwenza separation enganeni zenu bazali sifuna ukuyenza into njengaleyo niyaxabanisa ingane and futhi ekuxabanisa kweni ingane zikhula zineenga ziyochaphazela abantu ezisebenza ngabo emisebenzini yazo bengenzanga lutho uthi uyafika wena uzofuna usizo maybe clinic okanye kuphi la uyofuna khona usizo usuhlangane nomuntu onokhondolo uhlangane nomuntu oneenga avela akhiphele kuyi enga yakhe wena awusena awazi ukuthi kwenze njani kanti naye uthe maybe uma ebona wena wavele wakubona wafana nalomuntu wayemhlokomezile yebo abeke ngoseke pay revenge ukhondolo loyo Ngiyakosi. Amen. So asizame ukukhatha nje ukhondolo. Okunye futhi engizokusho ukuthi yasikhulumile ngamagama abantwana ngikhulumile eyona into ebalekile kakhulu ke leyo amagama abantwana. Yes. Tana mnikeza idestiny ngegama lakhe. Tana wakho makakutrust. Tana wakho aphamba khona akaboast ngawe. Yebo. Angakhali. Ngoma wakhe azathi hayi noma ngafe emhlabeni angengikhali. Umntwana akabone nje ukuthi mina emhlabeni ngiphelele manginoma yebo kanye mina ngiphelele anginobaba and futhi bazali musani ukufaka idivision phakathi kwenu nawo notata babantwana if indlela eniyichuzileyo yala ekhaya ukuthi xa umntwana engenanto ethile funeka sithethe indimi notata if uyasebenza mama notata uyasebenza suvele athi umntwana mama bengicela iPhone kanje mhlawumbe ucele kutata tata ngicela ungithengele iPhone athi utata hayi mntana manje izibani nayo imali yeIPhone athi ke utata hayi niza kuthengela maybe iSamsung asuke lo mntana aye kumama wakhe athi mama ngicela ungithengele iPhone athi ke ngoku umama wakhe okay niza kuthengela yebo so wena mzali mosozothengela lo mntwana iPhone athe utata wakhe akayi-afford moyami nilofaka kulo mntana yeah ukuthi lo akana nxaxheba enkulu kuwe futhi akakuthandi because uzoveza into enjalo lo mntana yebo kanti xa ngaba ningabazali nikhulisa abantwana kumele into ukuthi xa nibona okay umntwana othile akana phone niyayithetha lonto leyo ba sizawuthengela uzibani bani ifone
into ethile Yebo. uyayibo so nidibane kwinto eniyenzela umntwana then naye abonto ukuthi hayi apha ekhaya yonke into esenzelayo awukwazi uya kumama awukwazi uya kutata yabo aba bantu bakunye ababadibene Yebo. so awunacala ukuthi uzobalekela ngapha so lanto ke ngoku iveza uthando phakathi kwabantwana nabazali babo into ukuthi bamtrustile umama bamtrustile utata Yes. yebo Amen. so uthomnye utata lo mntana wami uyayicela le phone ndithi andizibanayo le phone aye kunina ndiyixelela unina ndithi hey uzibane becela ifone ithile ngondithi kuye andizibanayo lo mali yokuthenga le phone zamthengele ethile wathi unina ngizomthengela ke mina ke wena xa usohluleka Eish. uthi ngolo tata yazi danyanzeleka into ukuthi mandiziqonqothe ndiyithenge le phone ngoba ngoku ndiyabona into ukuthi ndizawuphelelwa ivelu emntaneni nami ngenxa kanini yabo Yebo. so ke ngoku umzali uyawuchitha umtshato lo tata lo uye wazivuthula kuba unithe uzamthengela ngoku ubaleka negama lakhe lo tata kuba lingehli emntaneni wakhe Yebo. yebo so musuyenza into njalo dibanani ngento enizoyenzela umntwana makangabi nacala lokubalekela makangabi nacala akaloyikayo mayibe ngabazali bobabini abamthandayo umntwana Yes. yeah naxa umntwana nimdisciplineni ngendlela eright nobabini angathi emoshile abalekele kulowa abona ngathi irongo iright into yenzileyo ngoba wena uyafika uyamamkela xa ke utata hayi nomama makathi hayi Yebo. ukuze ifamily yenu ihlale itheni ibumbene Yes. yeah yeah okunye ke endingakutsho andingene kulento yabantwana abazilesbian Okay. yeah uyabona ke le ingashukumisa kakhulu umhlaba yeah xa ndingena kule yaba bantwana ndingangena ndithi abanye ababantwana abazilesbian bakhulele kumakhaya wabazali abatshatileyo Yes. abazali bebehlala kunye umama notata nibe nina nikhulisa umntana oyintombazana emtshatweni wenu njema nikhulisa lo mntana oyintombazana utata lo uya abuser apha kumama phambi komntwana utata uhlukumeza umama phambi komntwana uyahlala njalo uyambetha embetheni into engekho umnikeza amazwi abhlungu wento engekho mhlawumbi Yes. uyahlukumeza nje phambi kwalo mntwana lo mntwana asoloko njalo xa ungekho utatakhe kube mnandi okongathi angangabuyi utata kule ndawo ayekuyo Yebo. ngoba ubuya kwakhe ngumlo so ufika kwakhe nyani utata icala phansi impi Yeah. lo mntana njengoba nimkhulisa phansi kwale mpi ke ngoku eniyenzayo kunento kuyekhulayo njengoba eloku eyibona yonke le mihla kune side elikhulayo eningaliboni ni Yebo. so uzothi masekhula semdala igqabhuke lanto ugqabhuka kwalanto ke ngoku igqabhuka ibulala elicala ebezalwe walilo iveze icala ebezalwe wangabi lilo Yebo. kanjani lo mntana njengoba ngelixesha wena tata usoluku abuse kumama abuse kunemibuzo anayo lo mntwana emqondweni uba utata uyahlukumeza umama kusho ukuthi apha emhlabeni kungcono ube ngumuntu ongutata because umntwana uthanda icala eloyisayo alibalekele eloyiswayo Yebo. because uyalibona ukuthi libhlungu icala eloyiswayo Yebo. athi eyintombazana ke ngoku abona ukuthi yo akwabe bendingumfana nami kusho ukuthi njengoba intombazana nami ndizotshata ndizokwenziwa lento
uyayibo. Yep. So ke ngolomntana kuba ke ngoku ebaleka elicala loba uzawuthi naye maseke mdala athathe indoda ezawumenza lento, because umntwana xa ngabani senza into lonto umntwana uyibona right ye eyenziwa ngabazali bakhe. Yebo. Yebo. Mm. Xa lo mntana ekhula ngokucinga lento unemibuzo engaphenduleki emngqondweni yakhe kuba yena ndingayenza njani lento, bekutheni uThixo azanizale mina nibe yintombazana nami kusho ukuthi nizawuhlala nibethwa kanje. Mhm. Ayibona into ukuthi akasazalwanga wangumfana uyintombazana. Yes. Azame ke ngoku ekukhuleni kwakhe masekugqabhuka lento ke ngoku ibiloko ngesikhathi nina isakhula ibiloko ikhula nalapha kuye bese igqabhuka ke ngoku esekethatha idecision yokuthi ngcono nibe indoda enzela ba nami thizo abuse. Oh yebo. Azishintshe umntwana umbona hayibo lo mntwana kusekwathini ngoku seke nestyle inyana nje sobukhwenkwe njengoku ekubeni kodwa bebe intombazana nestyle inyana umntwana kugqabhuka lento beniloko nimkhulisa phambi kwayo eniyenza. Yebo. Azibone ngoku seke zenza umntwana ongumfana. Why ezenza umntwana ongumfana uzenzela nje uba ebalekela cala loyiswayo. Yebo. Ufuna uba indoda naye azokuthini azokoyisa because uyabona ukuthi limnandi eloyisayo ngoba utata wakhe yena akalili uyahleka ngoba lento yenziwa nguye. Lo ngumama ofana nami yena uhlala elila. Yebo. Kusho ukuthi nami ngizawuphila lempilo. Hey. Ngcono ndize kwecala likatata. Yes. Yeah. So ngifuna ukutsho ngobazali ukuthi umntana wakho maybe oyilesbian khakumjonga uba ngaba uyifumene kanjani lento. Yes. So ndiza summarize yonke masendigqibile ke. Then singene ke ngoku kweyesibini. Yeah. Umntana omnye lento uyenza kuba mhlambe ukhulele kwikhaya ikhaya elipeyitayo like lamakhathathayo. Oh. Yeah, maybe ngama weekend kuyachathwa njalo kuyachathwa nje apha ekhaya nje impilo lapha ekhaya kuchatha. Lo mntana uyakhula ke kwelikhaya ke lisoloko lichatha yonke imihla yonke iyachatha yakhula okoko yenza lento adabe mdala oko lento isenziwa apha ekhaya. So apha ekukhuleni kwakhe ngoseke mdala lento esuka naye ebuntwaneni ifaka isense ethile ke ngoku apha kuye maseke mdala. Xa seke mdala kunaye ngoku seke nempawunyana seke nazo ke ngoma seyiloke yenza lento ayisenzeki njengoko ebekhula. Ngoku sekunentonyana seyibumnandanyana apha kuye njengoba seke nempilo noko seke ekhula. Okay. So lo mntana njembe ebekhula nje chatha apha ekhaya ngoku maseyiloke echatha seke mdala sekunencasanyana ngoku eyenzakalayo mayichatha. Hey uza nenye indaba impela. Okay iyajika manje akusabile saspate ayekhala mayechatha sasemncane. Ngoku sesimnandi ngoku because Okay. sekekhula. Yeah, seke nama feelings alento ngoku make yenza. Yayibo. Yebo. Futhi ngomoya akasakwazi ukuqale bekade engenandaba ukuthi uyayenza kukhona abanye abantu. Yabo because likhaya layo. Manje masimaseyekhula lento seyimtshintsha ngoku seyinemizwanyana ethile akasafuni umuntu ke ngoku. Seyifuna ukuba yedwa because sekeza kwenza ngendlela ethizeni ke ngoku ekungeseyo le wayekhuliswe ngayo. Yeah. So sekezoyenza engolomntwana lento seyinencasanisi kuye ngoku eloke yenza iyikhulu awuboni ukuthi hayi nanku nake ngoku seke yindoda ke ngoseke phinde efuna enye indoda. Yintoni emfunisa enye indoda uvela ncasa. Njengoba seke khula nje seyinemizwanyana uvela ncasa. So ke abeke ngoku uya affecteka umntwana ngolohlobo omnye. Indlela yesibini leyo.
Hey nezipeti lezi ziyingozi. Singozi kakhulu bazali isipeti singozi umntana maseke yekhula singozi kakhulu because lento endiyithethayo ndine experience yayo ndine experience yabo ndizamile ukuhlangana nabantwana abanjena ndathetha nabo njengoba nditshilo ndathi ndinendlela yami yokubacofa Okay. akaze ungayithethi nyani so lento endiyithetha yi-experience endiyifumene kubo Okay. Ayibo. Oh, yebo. so enye eyesithathu yona eyokuthi mhlambi umntana esikolweni ifumene esikolweni lento mhlambi phaya esikolweni like mhlambi umntana wakho ngabantwana bahle bangamantombazana bangabafana Yeah. umntana wakho mhlambi umhle nje tukutukwana lo mntana ungumfana omhle ngabo so phaya esikolweni uma iloko ebonwa ubuhle bakhe bazoloko bemncoma bamantombazana bamncoma amafana ngenxa mhle notishala baloko bemncoma uyayibona nabafana bayamncoma adatha omnye umfana yo awumhle mani babe kuthiwa intombazana uyayibo Yep. so lo moya ke ngokwasoloko enconywa lo mntwana enconywa ngabantwana abangabafana besitsho lo nto lo naye mayizibona uzibona emili ngathi intombazana ngayibo Yebo. kanti lo moya uyangena pha kuye uyayibo Yebo. one naye ngoseke senzana seke ncoma abantwana abangabafana because into I experience kuye lento yeah ukuthi umntana ongumfana uyanconywa ngomnye into bazali umntana kayireceivayo iyangena emqondweni iwesa azayithola esikolweni Oh yeah. maninzi amademoni bazali esikolweni maninzi amademoni abantwana asiba protect ngomthandazo before umntana esikolweni protect ngomthandazo aninzi amademoni atyaliwe esikolweni abantwana abaninzi basifumene izinto ezirong phi esikolweni so lo mntana obubuhle bakhe bamenze enye into bamnika omnye umqondo uyayibo bamnika omnye umqondo obubuhle bakhe so wavele njemba lento iloku isenziwa kuye enganaki eloko enconywa nasekhaya lokho sitsho yazi mama esikolweni indlela abancoma ngayo nawe awunakanga sithi ayingconywa nangotishala ma bengathi nje intombazana ndiyanconywa sithi ewe umntana wami umhle wena uyichama boy wena yabo nawe awunakile uyathi nje uyichama boy wena yo wena uzoba sisikere khona abazali abatshoyo uzoba sisikere ungathi unconywe kanje umhle uzoba sisikere uzaba umuntu wamantombazana uyayibo leyo mazwi umzali musuwathela phezulu kwenhloko yomntwana umntwana of frustrated yinto akayixelelwa ngabantu nawe usuphinde usufika usuya eda phezulu kwalento esithubeni sokuthi wena ngeuhlangula lento oyibona ingathi ufuna ukubumbeka kulomntwana yebo lento ndithi kuwe xa ngumzali umntana wakho kumele umazi umephuma ngomnyango esikolweni umbone ebusweni ukuthi umntana mphume enje make buya mbuka umntana wakhe ebusweni ukuthi ubuye njani okay ngoba abantwana basifumana esikolweni ezizinto umntwana abuya athule because akana platform akabona apha ekhaya noba uhlukumezekile okanye kukhona into ebike yangamphathi kakuhle esikolweni awunaxesha lalonto leyo nje yokubuza mhlawumbe umntana uba umntana nami imini yakho ibinjani esikolweni uyayibo awunakile nje kanti umntana namhlanje kukhona into emfiqile emqondweni yakho usenemibuzo nayo unama questions angaphenduleki uzakusasa aphinda adibane nenye iyakhula sasa masekhula maseyigqabhuka lento hayibo lo mntana kwenze kanjani kanti nguwe khanga ube ne platform yomntana ngenqande ke eli lento yabo ngenqande ke elibazali into yokuqala leyo umntwana mbuzi imini yakhe esikolweni ukuthi ibinjani and futhi make hambe esikolweni xelela uba mntana nami ngiyakuthanda yonke into ekuhluphayo ndim iplatform yebo yokuyithetha if kunento okuhlupha noba intoni intana mbuye ungixelele yebo xa ingaxelelanga mbone ukuthi ikhona into yenzeke kuwe nomntana xa engathethi inyani kuwe mbone uthi yabona ke mntana nami usaniqhatha ngicela ukhuphe inyani yebo kufuneka umfundo umazi umntana wakho umazi
ikamera zonke zakhe anazo emzimbeni uzazi uzingene because ukuthi uyiprotector yakhe. Amen. Yabo uma engaprotectwa nguwe uthenjwe kuwena lo mntwana kuthenjwe wena ngaye. Yebo. So hlala njalo umbona ukuthi uhappy namhlanje umbona waye mntana nami right right esikolweni ubuye right nakusasa manje siya umjonge yebo ukuthi umntana right. Ungabi ngumzali onganakile umntwana ahlukunyezwe maybe umntana rachwe kuphela iveki awumboni. Awuboni inhlobo nje umuntu umntwana uhlukunyezwe usuzothuswa ngabantu mhlawumbe kuthiwa sekune 2 months senzeka lento. How can ngumzali? How can ngumzali umntwana avele emva kwenyanga ezimbini ehlala nawe apha endlini? Yebo. Ukhona ukunganaki okukhulu. khona ukunganaki bazali balekeleni into yokuthi noma wena ubuzawulingena izolungalingeni ngendlela ye uba wenze ngayo umntana nakho khanga umntana nakho umtreat ngendlela uNkulunkulu ebembeke phezukwakho ukuthi makasinde ngayo yiba iprotector kuye yiba into yonke kuye lento umntana uthi kwathi emamzisa emhlabeni wamzisa ngayo ye gift iphushe mayiphumelele suba ngumbulali wegift evele ezulwini nomntwana. Amen. Lento endichoyo ndithi bazali abantwana benu bajongeni umntwana ungothukise kophulwe. Mbona umntana nxa ifika omnye umntana xa isathi abanye abantwana balimala ngenxa yabazali athi umntwana mhlambi kunento emlimazileyo afike ekhaya athi mama yintoni? Usuyibuyela eklala akasazi basayithetha lanto. Usuvele wamchika nje. Avela abona yo maseke sabala kanje akazi uyiunderstanda yonke lento engithethayo ngcono ndife nayo. Umntana uyaloku uyavuka esikolweni uyavuka xa iqale mama yintoni? Ufuna uthini tata? Senjuba indlela onosabela lo muntu maybe kune pain ahlangabezene nayo ngoku iyamdla tena akana platform. Yebo. Azi umntwana alimale kanti nguwe ungakhanga ube nayo iplatform. Mhlawumbe umntana lento bekubizelayo befuna ukusho uba mama kunotisha le ndimbone engicofa ibele. Yabo ngoba akakwazanga uthetha lanto leya. So make iphinda utishala lanto uyayithula umntwana. Yebo sasa seke iphinda ngolinye uhlobo yebo azi umntwana ahlukunyeza xa seke bhaqwa sekudala ehlukunyeza sokuqala ubuza hayibo iqaleni hayi yaqala ngoku wathulelana yebo zange bene platform zange bene platform kunomntana endava kabuhlungu ngaye erechiwe lo mntana njembe erechiwe nje uhleli nodadewabo kwafika ke lenkwenkwe yafika ya rape lo omdadlanyana mayiqeda ukumrape lo omdadlanyana imkhuphela imesi kokuqala ipenya lomntwana wothuswe sisidlakele esingena bezihlelele ekhaya washawukwa ilonto okwesibini washawukwa imesi ayibonisiweyo ethi izambulala yebo okwesithathu washawukwa ngamagama athi uke wayithetha lento zokubulala yebo lenkwenkwe ya rape lo mntana yahamba washeka umntwana ke ngoku imdla yonke lento eqakuba uzayiqala ngapi lento because ngoku woyika akekho umuntu ongakoyiki ukufa kodwa ngoxa ngumzali umntana esithi bathe bazanibulala uzawuthi wena ngumzali wake wafa eqalekeni sosoyika ukufa nje uyakwazi bakwintoni ukufa kodwa xa kunofika umuntu kuye kuphethe isibhamu sithi nje akubulala ngoku yithi kanje uzawuthula ngoku itheni nxa seyizaphe emntwaneni kube ngathi easy kodwa kwayikho easy qinisile yebo so athi umzali uthulele ntoni nawe xa kuthi uzawubulala ubuzawuthula yebo so wathula lo mntwana wade kwachaza lo omncinci uchaza kwalo omncinci ke ngoku wasuka engokumzali wabetha lo orechiweyo awu xelele ke ngokuba linxeba lesingaphela lifaka kulomntana lele singapheli inxeba lifaka kulomntana yamlimaza kakhulu lo mntana usenale worry esidlakela 2 imesi 2 ukuthetha wathetha nje zokubulala 4 wena sowufika ngeswazi
uthulele ntoni phezu komntwana ohlukunyeziweyo wena ufika ngeswazi cha lo mntana lo indlela wayeyiyo Nkosi yami ndiqonda ba angazi ukuthi yazi abhlungu le peni yalo mntana endimbonayo because ngiyabona ukuthi umntana akasenguye nje at all ngenxa yekhaya abayithatha ngakhona bathi uthulele ntoni yebo so bazali ndiyacela hle abantwana bazini abantwana mabangabizi ivictim ngenxa yeni bazali umntana maye kumemeza sabela kakuhle naye abona ukuthi thini nansi indlela yokukhuluma ivela yebo indlela oresponde ngayo emntaneni wakho iyona omnikeza yona iplatform ukuthi aqhubeka akhulume yes meqale ethi mama hello nana uthini sana lami yabo abona thina hayi ngasikhupha sonke isifuba apha ayikho into noyifihla yebo vulani platform bazali abantwana abathethe vulani platform abantwana abathethe amen hayi singazithetha sizithethile but lezi nje osuzithethile zi very important zinhle nje kakhulu zasisiza yazi nje ungipha ukuqaphela ukuthi ungajabuleli konke ukunconywa akusikhona konke ukunconywa ku right okunye ukuncoma impela kodwa ama result akhona mabi hayi ngikuzwile kuningi nje okushila ngifuna ukuthi ngize ngizama ukukuphinda futhi ukuchaze kahle kakhulu ngizasuke mina ngiyimoshe ngathi nje mina yonke lento idinga isiqalo ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi kumuntu ongakabi noJesu Kristu akusiyona ijoke akusumdlalo ngempela ukhona wasifela esiphambanweni ogama lakhe leUJesu Kristu and uyena futhi oyindlela noma isango lokungena lokuya kubaba ezulwini ngaphandle kwakhe ngeke kanjalo nokukhulisa imindeni yethu sidinga yena ngoba through yena ngoba uyena oyindlela through yena sithola umoya ongcwele ozosipha le wisdom yokwazi ukukhulisa labantwana nokuthi kumele senze njani ukhuleke nini ungeke umthola umoya ongcwele ngaphandle kaJesu so yamukela uJesu abe inkosi nomsindisi mina lokho nje engakusho hayi manje sesiyivala nje in short yes amazwi akho nje mhlambe nama contact for someone ongawadinga ngiyazi na last awakhiphile okugqibela nje bazali ndingafuna ukusummarize lento bendithetha yama lesbian yebo so okokuqala nizawucela nje into yokuthi asiqapheleni izinto sizenza phambi kwabantwana bethu yes imfazwe ingxabano yakho yenu bazali mayingam affect umntwana ngoba apha emntaneni ikhulisa enye into ezokuxaka kusasa amen kusasa usuzothi umntanami ungenwele idemoni kanti indlela yokuthi idemoni lingene kuwovula umnyango yebo ndifuna ukuthi bazali valani iminyango yokulwa phambi kwabantwana valeni lo minyango ngoba izonenzela ezinye izinto ezizonixaka ebomini zawuxakwa ngumntwana enimzeleyo ovele ezulwini yebo enimkhulisayo kanti umntana yenu uvele ezulwini nini abantu abamenze wabakwisimo akuso ngendlela eniyena ekuthangayo phambi kwakhe yivaleni iminyango yokulwa phambi kwabantwana ngoba into yokulwa phambi kwabantwana iba nemibuzo emininzi engaphendulekiyo ezingqondweni zabantwana amen then lento xa iloko iqhubeleka umntana ekhona ekhaya iyakhula apha emzimbeni kuye then mase imdala iseyiphahluka sokuphahluka kwayo awusakwazi uyibumba kanti mzali uba ubuya wawuvala mnyango ngaba khange lento umntwana umbhaqa ekuyo ngaba khange imaffect yes ndiyacela ke nalena noma ke mhlambi nilikhaya ke nyani elichathayo ke andizutsho bayekani ke xa inkolo yena andizutsho kodwa ndicela into ukuthi xa ubona ubaseke yekhula ngoku ngicela usitophe amen engekade yena ayive lento yebo ekungafanele kangayive
Yes. ivale lo mnyango lowo. Amen. Noma ubungayazi ke ukuthi iyenzeka into enjengaleyo, namhlanje ngiyakuxelela ke ukuthi into enjalo iyenzeka, uvale umnyango wokuchatha ebantwaneni, Amen. uvale. Yes. Nomnyango womntana omhle osoloke babazwa ngobuhle enconywe obubuhle abusi ekuhleni, obubuhle busa ebubini. Yebo. So wena suyivuyela into yomntana osolo kunconywa nawe uzosolo kumncoma la mncomo lo ngendlela ungena ngayo kulamntwana kuba nento efike yakheke nje manje uba umntwana into akayireceive engqondweni yakhe iyakhula pha engqondweni wena wazi nawe uya extender hayi umhle nyane ya extender kanti ukhulisa iqanda lizoqhabuka uqake kusasa. Yebo. Uvale lowo mnyango lowo. Amen. Yeah, so ivaleni nje iminyango bazali ezonenza abantwana benu bakusasa babe ngathi zizilwanyana. Yes. Yebo. Amen. Yeah. Ndiyabonga kakhulu ke bazali ngicela nje nyani sibantwana sibakhulise ngendlela sithenjiwe uNkulunkulu. Sithenjiwe sinikeze bona ngento yokusithemba ukuthi sibaphathe kakuhle. So ke ngoku iassignment esinikwe emhlabeni yokuthanda abantu yokutreata abantu ngendlela eright asiyifezekise sifike ezulwini sithola isithaba sokuthi wenze kahle. Amen. Bekungelulanga kodwa wenza kahle wanyamezela ezibende kunikile nasi isithaba salokho. Amen. 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 Siyabonga kakhulu. Nama contact futhi yebo. Ama contact athi 071 325 athi 2003. Siyabonga. Hayi usushilo nje sivale konke. La sisizwa nje inkosi la. Izosilungisisa. Asivaleni konke. Sizameni nje bazalwane siyavala. Ukuthi omubi angatholi nezingane zethu. Angatholi nezizukulwane zethu. Sikhona. Siyabonga kakhulu. Inkosi ayiqhubeke ikusebenzise ikubusise. Ya sifundile. Ya nje kuningi. Ngiyabona futhi ukuthi kusasa khona. Wamukelekile nje ukuthi uphinde ubuye next time futhi isekhaya la. Siyabonga nje ikubusisa inkosi. Siphinde sibonge nasemakhaya. Kinina nonke nje sinithanda ngendlela eyisimangaliso. Inkosi ayinigcine inibusise. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu asiphinde sihlangane futhi kwivideo elandelayo. Amen.